PGR VGR along le long non CM atumi press meet chipi lo labang sola election judel lo tangte labang so side deng fit po don sila deng ni dat punang tanang tumahin pen pitul pilo po lage deng de det pulo te election det lo te nili high det pulo te alang litu mang chiki ya kam da do det po nili malo eklem MP tiket long lok penang ni high det lo punang tanang ni kupi lo eklem ji non het aning ji at lo eklem ji bangke hala swearing doi mati di or taking doi ge la or taking a phi pen thot arni pen tu ke la autonomous state ke long ya phansi ni tu nili ge claim cheng fit po la pen 6 schedule ka pang tang ya phan la pen ilitum kado beta ke jok phun ja phan jasita ke claim nang gi an ge nili ge claim lap po aban ayo tum charge ding kroi lo article 244A abang kel tum ke kar biarat in long khai to mangala ya kenang sot nai lo labang so phin abang ke nang li ot vek ma lagi outbet po autonomous state ke longi pulate ha 244A he lo pente la pen 244A ke longi pulate 6 schedule do thu vek nahi atema 6 schedule paragraph 20 athe ateng bensi hala 244A ta claim ji po hada ke top do nang tuma hin pen la kidam tang la PGR VGR along thale ji punon anda thale le dar pu thak nang tuma hin pen pilo pu nili tum ke aprang me da chini la tum tharli hai he pe muthe punang koklo apor ki pilo la tum hai yi mene pul hai la si hai he la tu ake hai he ke claim kleji po pot si order ta ARO phan pirong lo ke ARO ke magistrate power ave da ke ARO ke la tum ke hoy ARO hoy circle officer son kali la tum ga ja kong ave magistrate power ave an ke la DC pen SP phan se ke tok nahi pulote CM ame thang ma se ke tok nahi ama tok ni det ke non of hi tok lo bu se pe klang kle bo mana tum thek long lo ma social media lo thek long le bo di tok lo bu tok ti la tok ti la tum ye la ke ini si la election nang le lo la si la eviction claim ji pulote muni tum nang chi kroi dun ji bende na pa cho be si ta chok ni lang pu si ma tha sita ili tum mon karbi tu ke non ke chini lap lo kapa chu be ke chi kroi dun de lo non ke lapen kidam tang atumi alom tala amso PGR VGR pen cheng lo ala hardi nang ji pu ka ti song tum phan pen an bang pu tum phan ang tong ti kathar pen cheng lo ari saho tum phan kenep kang nang kon la non det gelo kidam tang ani same non BJP sarkar tumang la pason kiwi pu thak nang tuma hin pen kupilo puji atumi haladak demonstration ke dok nili tum central committee pen si nili mithang si order ki pi hala ke hada ke demonstration do pek nahi dek dolo mesen lo la hala tum arrest lo lage 144 CRPC ka violate po se ka arrest la wa so da ka case kali lage lama si DC fan nili pu ma si pa release to at arning ang sam lage la pen hala alam bang la son ho la ke do ia bangke proxier ni si sarthe phangcho along ke do hup bihari to fan eviction ji pu proxier ni pu neli tum pu ver la salam 2012 aning kan velo la so la sarthe phangcho long le fan pa ji pi thu serak nang ji pu high court pen da order do lo la se high court ki pu ateng nang tum sarthe phangcho long le pe jok dam vek non bihari tom flung non bang ke don ni bang hinia bihari do hada johan la pe nor bang ko pi ma yong amen do a file da nili long si do isi a file nili pinchong det lo nili me thang se a file da pinchong lo 2012 aning kan pen ke rap do no ma se hadi a file da ni long do la si hala so ateng ke alang litum sarthi phangcho phan ke lage rap dun bek nang ji hala dak pen eviction bek nang lage PGR VGR alam da li la bang ke high court order do la tum hala da bange an army police ke ban bare nahi pa kam da kali lage elong vet lage chiri inquiry si do inquiry si so se chot along le hala to wara kung lage la da hem permanent a hem da we lage chainong kokkur la pen la in han ben givit a hem hedi la sonana hada ke do joy pik lage ko bi bolo claim tha ha hede ke claim client de lutri hai helo lagi nili kar julong ateng ke bangna than a hoba ne pe ne eviction ji pulo amad ituma CM EM Omar Singh ki so dom phan la bihari tum ing check lap lap that tu amasi ka pheri amal tum ing
alang litum eviction hai hedet kusipu bang aje than ahok lo ne ahok he lo ne kalang data tek ala ka feria tenge kalang data tek labang so PGR VGR along le long nona CM atumi press meet chipi lo labang so la election judel lo tangte labang so side deng fit pu long sila deng ni dat purang tenang tum hin pen pichul pilo lage deng de det pulote election det lote nili hai det pulote alang litum bang e chiki ya kam da do e det po nili malo e klem pon ke muthe hala ke klem vek nahi te council atu manta nili tu ke pu vek po nili hai det lote eviction saragon pu vek po nili ke te ki jutsi nang le ke non prabjin pen la bang pukilik porang te bok bom la pen nang lihin pen karbiang long la pen district ki thom ara phan nang lihin pen kupilo message ki pigang tum ke la hello ilitum election ke itum ron lo la ke non hut a ron lo ben ilitum AK47 ke la vote hello isia vote hello itum rifle lo AK47 lo ba itum a bomb lo la hello la potsi la so a vote abang ke itum ador sudak itum en pemenangi jok pemenangi thangoi phang pung claim nang ni la bang la hello ni pipugang tung la pen itum APHL sia pan pe high vek nangi yong si karbiang long karbiarat la pen inglong so to man kuki rengma khasi garo syam dimasa atom phan ka pe jok yi pulo tante APHL sia pan pe high vek nangi la hello ni litum a message